Ho, ho, ho. Wish. Vsi smo videli stran, vsi smo videli produkte gor, vsi hočemo nekaj kupiti, zato sem jaz tukaj, da bom kupil 5 produktov. 5. Zakaj 5? Ker imam približno toliko na računu. Ampak bomo naročili 5 najbolj debilnih mountain bike, downhill, karkoli v zvezi s kolesarstvom. Wish, upisite si s Facebookom. Ok. Odbijo še več neumnih predlogov. Gremo kar v akcijo. BKNG. Mountain biking. Bremzice za 28 €. Kaj to? RSX. What the fuck? She made RSX. Ne bom naročil tokrat. Se bom podal na wishlisto. Ker to moram enkrat provati, da vidim, ko dela. Photochromic lens. To so prave enduro očalca. Pezda. Ne. Je kupil enduro čeladico, da vam pravi enduro. Fox. Butt Fox. Ne. Z varnostne se ne igramo. Downhill. Ni da ni. O'Neill. Kupil bi, po moje, rokavice, kakšen multitool in kakšne obleke, komponente, neko neumnost. Ne. Nočem dati več kot 50 € za take pizdarije. Ok, evo ga, multitool. Imamo prvi multitool za 6 €. Select color. Golden. Ta je 7. Fuck off, mona. Rdeč bo, je 6 €. Buy. Dali ga v košarico. Kaj kupimo? Hot Fashion. Hot Fashion MTM grips, handle grips, aluminium lore, handle grips. Select color. Ne bomo vzeli, ker je preveč nevarno. Gogli 8 €. Gogli 8 €. GX neki, one size fits all. Ok, select color. Cool black. Kakšne so cool black? Cool black ima nekaj rdečega, se vražim rdečo. White. Buy. Ne, te pedale ne bomo kupili, ki so žive smeti. Kakšna ta čelada? Ne se ti jebe. Prej je bila, pazi akcijo, 236 €, ampak zdaj znižena zgleda full diva kvaliteta na 25 €. Mora biti nakup 100 let. 15 € te. Le ta pedala. Lesena. Diski. 160, 180. Zakaj niso 203, bi vzel garan. Ploščice. Gonilni ležaji. Katuke. Kaktus. Oh, fucking shit. Ok, to bomo povzeli, to vzamemo. Kaj vzamemo? Yellow. Ja, itak. Buy. Instant offer. Smo vzeli koleška za menjalnik. Bomo videli 7 rokavice. Itak, valjda. Yellow, white, orange, black. Yellow. Ej, 11 €. What the fuck? Ali so bili to prej 11? Ne, 8 so bile. Tle piše 8. Kliknem gor. Sem mogoče samo kakšen. Pizdaj, materna kitajska. Buy. Daj bo. 1, 2, 3, 4. Nič, še eno malo neumnost. Kako se lahko aluminijaste cenejše kot plastični? Zna kdo to povedati? Kdo gate? Hude. Bajkerska totalno. Kakšne so to? No, fuck. Bike pedals. Te rokavice sem vzel. Upam, da so 8 €. White, green, pink. Te bom vzel in bom vrgel te za 11 €, ki so noter, to bom vrgel pol stran. Nosiš to, zgledaš ko ne opice z ono ritjo, kaj so, babuino ti. Še eno stvar, deno, še eno neumnost. Evo, fajfa. Wake, divja fajfa. Kdo da to na bajk? Kdo ima jajca? Če se fajfa odlomi. Pa jebi ga, bomo videli. Ok, kaj smo rekli, da damo stran? To, ker ne rabimo. Item total, shipping 11 €. Da vidimo. Ne, kakšna budala sem jaz, še pay with PayPal. Ok, zdaj sem že dal noter.
Order confirmed. Ha! Dobro. Zdaj, jaz sem naročil 5 kosov nečesa, ne piše, kdaj naj bi to prišlo, sklepam, da bo trajalo 100.000 let. Ko pride, bom naredil update video in unboxing teh divjih komponent. Najbolj me zanima, kakšna bo fajfa in če bo sploh si kdo upa da to na bajk. Vseh 5 podarim nekomu. Danes je 4.12. malo pred božičkom. Nobeno teh stvari ne bo prišla, garantirano, ker so Kitajci in traja 100 let. Tako da, stisni like od spodaj, komentiraj, če hočeš, da še kdaj kaj takšnega naredim. Hvala lepa in ostanite, jaboj!